attack Pearl Harbor. Germany has declared war on Russia. France has surrendered. Minisitiri w'intebe wa Ukraine yabwiye BBC ko hashobora kuba intambara ya gatatu y'isi mu gihe Ukraine itsinzwe n'Uburusiya mu ntambara barimo barwana. Ashishikariza inteko ishinga amategeko ya Amerika kwemeza umushinga w'itegeko ujyanye n'imfashanyo igenewe amahanga umaze igihe warahagaze. Minisitiri w'intebe wa Ukraine Denis Shaimar yavuze ko afite icyizere kivanze mu kwigengesera cy'uko abadepite b'Amerika bazemeza iyo ngamba yateje impaka zikomeye ikubiyemo na miliyari 61 z'amadolari y'Amerika zigenewe Ukraine. Inteko ishinga amategeko y'Amerika umutwe w'abadepite yitezwe gutora kuwa gatandatu kuri uwo mushinga w'itegeko ujyanye n'iyo mfashanyo. Uwo mushinga ukaba unateganya inkunga igenewe Isiraheli n'akarere k'inyanja y'Ubuhinde na Pasifika. Avugana na BBC i Washington muri Amerika kuwa gatandatu, Minisitiri w'intebe Shaimar yavuze ko Amerika yo mu rwego rw'umutekano kuri Ukraine ikenewe cyane. Ati dukeneye aya mafaranga ejo hashize, ntituyakeneye ejo hazaza, ntitunayakeneye uyu munsi. Yongeyeho ati nitutarinda Ukraine izafatwa. Rero uburyo buriho ubu bw'umutekano w'isi buzasenywa kandi isi yose buzayisaba gushaka uburyo bushya bw'umutekano. Cyangwa bitabaye bityo hazabaho intambara nyinshi. Intambara nyinshi nk'izo kandi amaherezo bishobora kugeza ku ntambara ya gatatu y'isi. Ubu si ubwa mbere Ukraine iburiye mu buryo buteye ubwoba ivuga ku ngaruka zabaho igihe yabitsinzwe intambara irwana n'Uburusiya. Mu mwaka ushize perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko mu gihe Uburusiya bwatsinda intambara bushobora gukurikizaho gutera Polonye, bikaba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Ariko ubutegetsi bw'Uburusiya bapfobeje amagambo nk'ayo bavuga ko ari uburyo bw'uburengerazuba bwo gutera ubwoba. Которые за мной стоят. Да. Может быть, глупый вопрос, но тем не менее Макрон продолжает говорить о том, что возможно. Я думаю, что все возможно. Mu kwezi gushize perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yafobeje kumvikanisha ko Uburusiya hari igihe bushobora kuzatera Uburayi bw'Uburasirazuba, avuga ko ibyo bidafite ishingiro habe na gato. Uburusiya ntiburigera na rimwe butera igihugu cyo mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare w'Uburayi na Amerika OTAN urimo na Polonye. Amasezerano yo gutabarana ya OTAN asobanura ko igitero kuri kimwe mu bihugu biyigize kiba ari igitero ku bihugu binyamuryango byose. Muri icyo kiganiro cyo kuwa gatatu, Minisitiri w'intebe wa Ukraine Shaimar yabajijwe ku biherutse kuvugwa na Mikhail Maxur, depite w'ishyaka ry'abarepublikani ukuriye itsinda ry'ububanyi n'amahanga mu nteko y'Amerika. Umutwe w'abadepite wavuze ko abo mu ishyaka rye barimo kwanduzwa n'icengezamatwara ry'Uburusiya. Shaimar yagize ati dukwiye gusobanukirwa ko amakuru atari ukuri agamije kuyobya ku bushake hamwe n'icengezamatwara arimo kugira ingaruka ku bantu benshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku bantu benshi mu bumwe bw'Uburayi nk'uko bimeze muri Ukraine iwacu. Hashize amezi bamwe bo mu ishyaka ry'abarepublikani baranze ko hashobora gutangwa indi mfashanyo kuri Ukraine. Bamwe muri abo badepite banze ko imfashanyo ya za miliyari zibarirwa muri mirongo yakoherezwa mu mahanga mbere y'uko habanza kwemezwa imfashanyo igenewe umutekano ku mupaka wa Amerika na Mexique. Abo bakomeye cyane ku bya kera badashaka impinduka bo mu barepublikani banapfobeje ibyumvikanishijwe by'uko bashobora kuba babeshywa n'Uburusiya bavuga ko ari ukubaharabika. Mu itangazo yasohoye kuwa gatatu, perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko azashyira umukono kuri uwo mushinga w'itegeko ako kanya ukimara kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mu rwego rwo guha ubutumwa amahanga twifatanije n'inshuti zacu. Ni amagambo ye ya Joe Biden. Ukraine ishingira cyane ku mfashanyo y'intwaro ihabwa na Amerika n'Uburengerazuba kugira ngo ishobore gukomeza kurwana n'Uburusiya buyirusha abasirikare benshi ndetse bufite ibisasu bihagije by'intwaro za rutura.